Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević primili su u Belom Dvoru 1200 mališana iz socijalno ugroženih kategorija. Deca bez roditeljskog staranja, romska deca, izbjeglice i deca sa invaliditetom od 3 do 12 godina. Već 15. godinu za redom gosti su Belog Dvora pred božićni praznik. Deca su uživala u priredbi, susretu s Dede Mrazom, a podeljeni su im i paketići. Ja sam vrlo srećna da ima šansa svake godina, da ima puno igreće za naša deca, da oni su zna da kad dođe ovdje nije samo naša kuća, to je kuća za naša deca. Deca treba da osjećam sigurna. Deca je naša budućnost i ovo deca treba da ima puno ljubav. Kad dođe ovdje prvo je naša ljubav i posle je i grecki. Zašto ne mogu da kupim ljubav? Ljubav je od srca.